Hadian ka jing yora nam ki laitali kunhun yelek kai football jung school na Riboy district ki balik bani shimta ha kastit level subruto kop hanong ba shillong ki la job persha ye ki wei pat ki bana ki wei ki district jung ka jela kalong ka jing sarong ya ka district Riboy borok ko wei namar na pedeng kini ki school ki balik ye shimta shakati ka lumpung shamla don ka wei ru ka bamat ya ka jing sharem hanrei barok laitali ki school ki la yo ra ya ka nam la adu tam kini ki school ki kentup ka Christian Higher Secondary School Nongpo na Riboy District kabala penrem no ya ka Kenshai Government LP and UP School na West Khas Hill District da Saugu Lanot haka under 17 girls nang ta ka Nongjri Presbyterian Secondary School na Riboy kabala penrem no ya ka Government Boys Higher Secondary School na West Garo Hills District da Laigo Lashigul haka under 15 boys but ka Menken Christian Higher Secondary School na Riboy District kabala penrem no ya ka North Liberty Higher Secondary School na West Giant Hills District haka under 17 boys. Badlang ba kini ki jing job jong kita ki lai tali ki school ki bana Riboy nakal yang kinong yalam ka Riboy District Sport Association lang bao president kani ka association uba RB Shadam kilapan pau ya ka jing sngo komen halor ka jing ra nam ra kerteng jong kini ki lai tali ki school jong ka district Riboy na ketika lumpung yala kai football jong ki school ka jela. Presiden jongka Riboy District Sport Association ni penpau ke jing movement keokraw akan ke senam aja usau hagaba kini ke champion state level subruto kop ajar usau bagi tim na Riboy District borok likely loyo menurut ke under 15 boys bari boy kalau job Asia ia ke West Garo Hills Lai Way ke under 17 girls dari boy ke job Asia ia ke West Khas Hills Saulanap ke under 17 boys dari boy ke job Asia ia ke West Giant Hills Lai Way kini baru likely tim minta kelam nikmat nak state dan secara national level a New Delhi haka international tournament. Ni ai kumlei ya u district sport officer ubala tenla ya kini ki tim makin yo menikmat na kani kari boy ba ki jong badya ki staff jong ubaro na ka office jong uhi ibala tre shitam bantun urlong ya kani ka jing job badon dunam ni ai kubleiru ya kini di school harum kan Nongjri Presbyterian Secondary School Nongjri ka Christian Higher Secondary School Nongpo ka Menken Christian Higher Secondary School Berembong ya ki managing committee jong ki baro bala kitli ya ka lut ya ka sep ya ka jing lek jing wan jong kini dikena bat ya ka jing penbiang jong ki ya kini tim apa kilai apa state level kunju ya kino hikai di bala don bentalang bat kini dikena berkunjuru ya kini kipa jong kini dikena di bala ailat ya kini berkunjo maneshi menta hak di tournament ni ai kubleru ya ki coach baro lai tim kita ide iba penkre nongse iba kit borlang Kaluki bat iba kraubo supli. Kalong sisya ka burong. Ka krau ya ka district ke jong. Mat ka diga sin ka nangkong kum ka district. Banglama ban job habaro likely kini ki kategori. Ban yo ban nikmat. Na ka ni district siya ka state, but na ka state siya ka national level. Empat don menna-mennaru wa kum ka ni ka jing yo nam ka jing yo burong. Dan nama kita kalong tumka red letter D ya dari Riboy District nak minta ke jing job dan buram jong ini ki likely ki tim di bala nikmat nak jela ini kunju ya ini ki tim bro likely beliau menikmat nak state bakin lab haru habis jelak kai akan national level dan ini kam ki yo bentar dia lekai yang dei dia bertemuan rau dia enam job
Nimla kan dapat pau ya kajin suamu joblay namar kani kesnam arajar artusau kajaran kadru bagari kesnam ke bakum ka Riboy District Sport Association nidap sangko snam manidon ro kajin mu bandrakhe ya ka Golden Jubilee Celebration ha dibenta kiba kaddu jomulai Oktober jomno snam tegane kajin job jom gini ki live ki team ban mikmat na Riboy ban menta ki mikmat na ka state ban late siya ka national level lalong siya ka burom ini nama kadiga snam akaba mangi kum kari Riboy District Sport min rakhe ya kajin hap sangko snam ka ni ay kublay ya kari Riboy District Sport Association kabala judan menta ladu ki snam ka mangila sen ya ka nimla ban klet ya ki por kabala lay kadon ka hiar kadon ka kiu kaka jinge day bat kundo pemya ki kam sport kundo ya ka snam nila sedang yoi ya ki dur ki dar ki jongka haka bagi ni ki tim ki mikmat nakadong ka jong lalong sa burong ini